Nabi Isa. Jadi ang sino Isa biyong lumati di manara di bato. Ang kanarampil na si Hadisa makada matu ko akhir zaman noong Nabi Isa melalui manara di bato. Pasujuman panon masuk pajak cuma si bawai mamah kanarampil ko Hadisa. Jadi Nabi Isa din naman inaminta iparingati kalahiranna na sa waktu di meloki maka kehidupannya selalu kita ingin ikut. Jadi ya tau malah yang mamuru makukai melo malah aguro yang sifat-sifat nak kurnia dia melebih dan minta Muhammad SAW. Megamu tapi dia itu dia macam di mana? Iya nak kesempatannya melo kapal lembaga itu telu anu purena palembaga na minta mamagi-magi ng kawan dia lagu kutamawan untuk melalui di kampung ajajanan na wala taat. Nasaba ya ko ye ibawa li sui paling aseso ni campur. Iya.